Atongoi maki uteti ni matulwa muti kwa kwithwa mavititi mbe uteti wa 2017 vandu va kuthukuma enenthi na kwikithia ni meanisia mawatho mo kwana na Ezekiel Kiminza muteti chamani cha Wiper County ya Mombasa ni kana yindi vinda ya kumathukuma enenthi undu vailite aiweta kana yu enenthi ni mailite kwiyumbanisia vanene usakwani munene kwa kwikithia ni masakwa ndongoi ila iumatethia mutongoi uyu engine wa kule ambaye amukamba kuunga maitino mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na kumukwata ambao savalini ya kukitia kivila cha president Angelina Musee na mauvo. Ainena na Mutongoi TV kwanzia yimwanya Ezekiel Kiminza na ula ni muteti chamani cha Wiper sub county ya Changamwe niwawetikana yini vinda isio ya ambaye amukamba kuunga maitino wa Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni kana kwasa kivila cha Usumbe usakwani ni munene wa mwaka wa 2017 ni kila ndo makulia kamba ni tukwatani pamwe nikaenda kwasia witu wewe umwe nikaenda mpa ingi siethene cia consider Kalonzo nundu wa muzimama witu akamba lakini nikimacho mono kuona mukamba ukumanga Kalonzo ila ambapo andu angamena wekwati mune katika Kalonzo atongweze Kenya. Mutongoi uyu ni wa makuli atongoi maki uteti kwikithia ni mamuthuku mamwene nthi undu vailite na kuanesia mawatho mona kumana na siasa cia kila ivinda andamuza kwe mundu ula urona kuwajibika katika wananchi matakwa mo na anena ndokengana anana kitimisa na yesu nundu andu ma Kenya ni muyoi amweze ni mweze kila mundu ite kwenda mbozi yakwa ni ngwenda muza kwe mundu wina akili na winapata wa akuni makula na urona mane cia mapata mo ni kana enenthi kukwata utongoi ula methitwe maisukumisya kwa kilungu kiasa ni makulwa kwikithia ni mosa kura na kwiyumbanisia usakwani munene ukite kubita ni kura ningwenda kila mundu oze kura oze Changamwe kura ethe wikala area itaamba kupitia mundu ukithia wa hadabu ndamba kwata mbunge ninabo mubwenyo nthe muketumbane pano pomwe toze kibila Changamwe toze ule cha Changamwe yu tikaipanga baadaye lakini nyonde moze kula abala mwekela muroze kula tibumya serikali na munuka serikali matwa na kura anomba kale kunie kula temumye. Mutongoi una ula ukwithwa king'ang'anio ni cha kukitia kivila cha Uyumbe sub county ya Changamwe no watikalane wiyumite kumathuku ma enenthi na kuwete maendeleo. Changamwe katika ngo yakwa andu alange meponthe metha mokite nundu mapata mo lakini pata Changamwe nyane naguo singanolo kuumia uja Changamwe na ulo kaambia biashara na masomo mazio na maendeleo ama wananchi monthe pata upakuzi wa rangi na kabila na dini no nyane naguo ni nyoka. Gilivosia vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Musee.